Jaram hino ɗo tarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fii Halloween mi tawaka koya yewtu koya paykoy kadi. Hari miɗo sikka wonde Halloween ko feeto labango awa kadi ko ngo waɗiran ko fii hulɓingol yimɓe ɓe e mana ko fijundaru kono ɓaymi faami wonde ko Iblisa wona e rewede mi seli ndum muradu. Hina Jeynabu tu woni tawdetaake e ngo feeto wi'etengo Halloween. Miɗo pottitade ko wi'etekon Frankenstein pizza e njaram beeluɗan suppu ƴiƴam mari jaawoɗan ɗum no noddire berk ɗum nawninaylan. Kaduɗal engele min yewtuno ton fiingo feeto wi'etengo Halloween. Ben an e yewtuno janno on wondema ngo feeto no wondi e miijo fewtugo mbileyagal ma ndaaro ɗum no firi wonde ɓawɗe wirniiɗe no nder ton kon say non ƴuumi kaduɗal. Ko honɗum waɗi si Rafiu kañum faalaka mawningol ngo feeto wi'etengo Halloween? Miɗo gomɗini Allah miɗo faala waɗugol ko o daali kon. Jangeɗe ayeje wonde ka kitabul muqaddasi iwɗe ka deftere yanñande sariyaji ɗin ka Tawreta simore 17 aya 9. Hita on ñembu piiji ñidduɗi ɗiɗi jamaji waɗata ɗin. Allah ko giggol himo waajaden ɓay himo yiɗi en yamiroje makko ɗen no moƴƴi on mo heɗike mo kanko Allah o yanata e nder piltol Iblisa ngol. Mi andano wonde Iblisa no suuɗi ɓaamo ngo feeto wi'etengo Halloween kono mi jangi fi ɗum ka ɗerol taggangol ɗum duɗɗilan fotam. Joni miɗo waajade himɓe ɓen fof mi jangi ɗerol taggangol ngol fiyo fof nanu ka duɗal karmakojo amen on newnanila waɗugol ɗum. Miɗo hooli wonde hinamin tu woni e jangude nden toɓɓere ɗon kono miɗo fillitade kadi fii ko fewti kon ngo feeto wi'etengo Halloween mi tawaka miɗo tañƴini wonde yogaɓe go kadi yewtay on sugu ɗum si tawno mi anduno ɗum lawnu wonde ma ngo feeto wi'etengo Halloween ko feeto Iblisa hara no mi tawdetaake fes. No gasa hara a andano si tawdaɗa e mum hara hiɗa ninsi wota hulu ko Annabi Isa woni fooluɗon toro mo habboɗamo e misal fillito ɗum ɗo. Isa jon an mi weltanike ma fii jiggol mangol mi jeejima yaafanolan fii ko mi tawda kon e ngo feeto wi'etengo Halloween mi waɗata ɗum hande kadi. Joni miɗo faala wurugol sabu ma mi janga daaluyeji maɗi e mana kitabul muqaddasi on. Miɗo gonɗinma mi jarnima fii ko mayuɗa kon sabu junubaji an ɗin. Amina. Annabi Isa jaabinay suguɗin torndeji harane ɓaali o yaafantoma ɓay himo yiɗuma si a newnanimo arugol ka nder ngurdam ma o wonda e ma sonowo o hiwete waɗu ko Binta waɗi kon yewta ɓeya ko suuɗi kon ɓaawo ngo feeto wi'etengo Halloween no waawi wonde kaɓe gonɗina sabu Annabi Isa ɓe anniyo kamɓe gadi o anniye ɗo fiingo feeto wi'etengo Halloween mi tawaka mi tawdetaake. Ko Husainatu wonno e yewtude mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saayi.